Yale so fa pele ta to li falo e su kriso e fa tu li ma to nei ta yao fa ta lo fa lo ia ia so ta to tu no pele sa moa mai ma mo tele se o lava ya lo fa na ta lo fa ya fa ngal nga to file tua to vine ya ma lo le ta wa ta me se foi na ta to ama tua lo ta po ia fa va por fala moula li la ma o tamalawa ya so stafa lava ke lope fai na wa ya le por clame ya fa vina le ta to nanga o le ale global quinto ministry ya awala vale fala telino fa au male tala le o ta to li o Yesu Kristo manato lo fa penana ta to manuia tusa ya ele lo famle ang le fa sole tua ia foi nei tu New Zealand au kilani ya olo mato ona tuai ya le ngona tato avel vi inga le tua ya tu mawa sta tu fato wa amale nanga nei ta yao ole a tato wo foi le upo le tua ya la sina me ai fale nganga a matai foi nei ve yaso ya ta sa ya mati ele le folonga al tanto au fatu tua ya ole ta pena ina tanto talo ya on tatu ole le pole tua to ma after dei tayau ya wa ma to alfa mai fanu le ma to fa foi pelo vienga ya ono le ola mal malo siu ma to mo on nei la le dei ya ma to te tau tua ai le tua ya ma to fa so fo e ma fa do lo fina ngalo ya mai sele so ifanga la tele so ma to atunu ma to fa stai lo tala le lei o ta o to lo fina ya po wai ma to fa na tu ya ma to le tau tua ma le au nanga mo e malo fa manu ye lo upu ia foi da au no vai le a to fa a to le ngang ni el fa fonga fita tunga so ma to atunu ya se fa malo si au fa le nganga me lo upu ele so vi inga malu ma to fa to va ono Yesu meni tato ya nei ta yao ya ole a mo sta to tus ele mo sin fe au masani lava wa masani ele fa fonga ya ole fe au to fa manatu mai le ngang pena ita to nei fo ita yao mal fo longa mo motu se te salonia non ta po fa ya ai ol fa i pues furtolu ya se fa ngato mai fa i pues furban te salonia mo mua non ta po fa ya fi fa tau fa i po furtolu ya se fa ngato mai fa i po fulu male valu fonga meia o te whaitawina la fionga pa ia le tua. Mātou te loto nei au tau iloa le au soi. E winga i o momoe. Ina nei au tau whanoa noa pe i o isi. E le aiso la tau whamoe moe. Wa a whaita tau te talitonu wa maniu ke riso. Ma toi tu mai. Hape whea fo i ona au maia. Ele tua fatasi maia ye mo moi ono Yesu ma te fai atu foi le ni mea ya tau le fionga le li o ila to e ola ma toi se ia fio mai le li ta te le mo mua ye mo moi wa fio I fo le langi le li lava ya male langa male leo le angel sili male pu le tua e mo fo I ona toi tu mai o e woti ya ke viso ona fa fo sei lea ona ave na e la to o elo to toi fatasi mai la to yao ina ia tawi maleali fita ya I maleali I le vani monimu ona to fatasi pe lea maleali ole nei ya o to fa ma fana I nei upu e fa manuia ten mai le tua ili Vitowina o lana fiong pa ia mo tātou le nei tai au
pena ta ua le nei vaenga le asu ua masani lau whaafonga le tusi le nei ai asa fe au Samoa ma le au Kewsiano i tatau na e whaafonga pe iai asa uma o lea lava al fina ngalo o le whamanatu leanga o le mea o lea ngai mai e le i tupu le ala le na e tatau o na whamasani pea le tātou whalonga ina ia o le teimi tupu ai a ua tātou malama ma o tātou lo i le tā ua o le whai loa mai e le tua na fionga o le tusi lea te Salonia ia o le tusi mai e le apostolo Paulo mana tua fo ia ona ua iai fo ia o onga sema awa o se na la to mai fa se le tala le tono le kalesia lea sa fatu ina e Paulo le apostolo na alu lea peta ia o mai fa ia onga se manisia onga se ma to tam faie e fa fenumia ma fa se ma fo tanga a mesal tanto nunga lea le fata l'Italia le fio mai o Cristo o le aso le fio mai o le li ia le ala le na toi tusi mai ai le apostolo tusi le toi tau fa malama le anga o meu tupu tangata te Salonia o mai tangata ia fa ia e lo atole le o nga por le anga na fa mai Paulo o fatalitari le li pauna tangata ai afi a tangata la le wo ti fa fela fa mata saula ti anga pe o le la na fenumia ia tangata ia fa to te Salonia ina wo mai na wo ri fa mai ele avea tangata wo ti o ile li se va na e o lo ola fa tali le li pauna tangata e ave le la na to tusi ai ma fesili ampol o le ale sao le anga o le na e hawa o ina ma to le fio mai ma si tianga ma ya le o mai le o li fe me le ave tangata woti sa fa tu le li na o e o lo fa tu le li a le fe o tia tangata ya fa fe la o fesili le na le la na to tusi tau fa malam ile kalesia le kornit a te Salonia e mana tu foi o fe a fole na mo tatou a wa le la vai tatou te ia tatou to nunga ia la tele so stangata lotu so stangata Kewsiano a mo le ola oti e o uma tatou ile lang a le man ia la le to tusi mai le apostolo Leopoldo se tau fa malama le numi le tono le kalesia le ai aua tau te popole i la tau e waoti sa fatu tu le li e tau te o fo i le sitianga ai a fo yo e lo soifua mauno i le sitianga ai lo na se senga pe on tau fa matala ole mata upula le fa upula le sa fa tau ina sfutolu suvat ia o lea e fia faiese manatu tau wha malama ma tau wha ailoa ma toi wha manatu atu le tā ua e me tolu tā ua nei na o benefiti na o e oti ma e ola o ia Keriso le angai e iai le condition e te tau na maua le tangata whantuatua ina ia mauti no ai le alu le manuia whawawau ma le ola le lai a fo e whenau mia e iar te mina tangata te Salonia e misi popo fo le kalesia o nisi e tali tonu le repta o nisi e tali tonu le mea tau le pre-repta ia o isi tangata e tali tonu le mea tau le post-repta pei o mea na le sa whenau mia iai le ia le whafonga tangata ma le lo pofe tonu le teimi alu ni me le tau le repta ele ai se upu repta i tonu tu spei palang paule upu la ia o le caught up fasa mo le sitianga caught up o le sitianga
ole pe ole mele na le te ta oto I whaiupuia. Se mana tatu to tata noa ma to whamanat whamasani lau whanongo. Ma lau whafonga iupuia. Le anga o mea ia lai tutono le plana le tua. O le anga I mai I le whaiunga o lana por kalame le atatou. E tupu ai mea ia. It doesn't matter le anga le fui fola isi. A whai au nei lunga o le media ele ai se tianga. Le fui alanga pe le se tianga. Ya ave mai se yeri si tianga ai tato go pe de me la vai mai ele tosi ya tato telefi nau pe yai si tianga po le ale te mi si tianga wala nga la foi mai se tal tonu la to ele me ta o le post raptor ya o post raptor o le si tianga na fa mai e fato a tupu after 7 years of tribulation no winga le anga e si plana le tole ye pe a tupu me ya o sitianga o tupu le me ta tripulation me o popo nga tele le se tu sa ma le fitu ta sanga le umi le leva mai si tangata popoto mai si foi fai filosofia o le post raptor ya mai e tupu le tamana pe a uma le fitu ta sanga o le millennium amen o le poponga tele tripulation ya fa mai il meta le meat raptor o le raptor in meat tripulation pe a wa fiko kausanga kolula ma la kausanga ma le sikol o le vala o le ton ma la kausanga e tupol melneta o le meat raptor ko asa o le raptor o le caught up sa wa ke viso va se ya tasile na filosofia e ia vola le me ta o le pre-raptor e stangata ta tonu mele pre-raptor raptor before tribulation le ala pe tele na le lifa il ta tonu ke sano ma le afatu tu ele me ta le pre-raptor o le sitianga e luma mai o le me na ta o le fitu ta sanga poponga ia fa masani le langa o le ele palang estalatical event vole o pokalame na ale tua fa masani ele tato falong leanga o leanga mai o leanga il soi fuon matua o leanga tato waso na uma ai wanga I vol le tua and upland pokalame ya mafulfia ni siona divine plans woman fanta otto nei tato vevesi mo tato pisa mo tato fi nau nisi mea o le lalolangi nei mana ia ai au nei ngal e te tauna tatou ta pena ma sila fia mai lo le divine plan le tua ina ia tupu le mele ua tatou prepare le o le vaenga la le o le tusi le apostolo Paul le ala tau fai lo ai le vaenga ta ua le anga lewa fesilik Tesalonia ya Paulo ra ele sa le fa fela tangate woti le fa tali Yesu ale fa mele wori ia le aversi tianga na o sa Yesu la yo o le clarification la le tau fa mala le apostol e sen mana ya tato wo fa pupu o tato matau awote te popole pe pre-raptor pe post-raptor pe meat-raptor ya o le mele nai ai pau o le mea ia e malama ma e tapena ai o le sitianga e uia foi no forfola ni se le sitianga ia o le tangata ia malona silfia ai ile tato fai tau ile tusipa ia o fai loa ia ele tasi se mau oro tala noa pe le mele e tatauna tato tapena pete mana o ai pete le mana o it's up to you but eta tau pena fai loa ya e ono ta pena isi tangata tatou le anga ele pepe lo le fianga le tua o le mo la le pe o te mana fa ta o le tala le tu stala ale apostolo pen tau fa manatu o le ile ya fo ile kalesia le Tesalonia e ye u potoro mana ya le la ya o le fia tala noa yai upuna e tolu e esel mana ya le fai lo le apostolo o le mea ta o le resurrection o le toi tutu
wa le la o fa mele apostolo o ia la tau o e o lo mo moi wa ta o le apostolo le otto tanga fatu tu o le mo moi mai ma tau te loto ne yo tau I loa le au soi e winga ye o mo moi le o mo moi la fa pe o le moi fo le tu o le ta o le na le apostolo ta o le otto tanga fatu tu o tangata sa fatu tu matali toni akeris a ola no ya le na mo le la fe me auto te pe polite salunia le oti o e mo mo mai no le apostolo e tu la to tu la to ele temi e fio mai akeris o si tianga la po le repta o le temi e fio mai ai po le code up fio mai ai le fe mai e fio mai le Yesu Cristo yao mai ona sa le angelu sili mane pure leo le angelu na ili ya mato tu lo e noti o le tala no le meta o le resurrection o en oti ya ke riso amuye oti ya ke riso aya fa mai e to tu ai selan mane mai tu la tola ona si ti ane leo la to fe lo mai Yesu ile va nimo tu le tino fou maletino pupula ua faa ato toina wa lena oti alu le tino le palpala ale nganga leli ahora te me to sewe ke bis no to mai le nganga fa tumu le tino fou le tino le to pala tino pupula ya masi tia lole ole mele ya televo tanga tele ton wai it's up to you but ole from talanga manino lea e ta pena fo ita to ke shan pen fayat langa le nga I mai pele oti aso uma yoti ale mem fi lu ya umtato lu ya oti mal mauti noa ya oti mal mauti noa ya se fa moi langa o oti sai le li pe oi le li mauti noa la ave le upule le resurrection ole toi tu mai sau Yesu yao fa longo leo tanto e no ti polemo moe ele leo le pule angin sili ona tu lo le la to al mana o e no ti tu resurrection ole upulna le fia ave toi fa manatu am yala ni si oti sa ola sa fa tu talton ya Yesu Cristo le tua o le no meliu tanumia mato e soifua mai ora le aso sa wa le fa matala o le fato a faiava ma sawa e vatu le fato ano futane po o le kalesia ya ma felo e ma ia le vani monimo ya I fo la isi plena le tua e tupu I lunga ina le evien na pe te vanga te mai ma moi tu fanga pale mai si me fa pena vai la tato benefiti le voto fie fa manatu pe wa masani le fa longo po e fa longo so ai e le tu wa lava le fe au fa manatu le tua le anga e ui ai tato te o ya e ta pena ai tato morli man via fa va o le resurrection la me le apostolo ya o ila tona o e sa fa tua ile tato wali o Yesu Cristo mana e tele we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. Ai mana yelo woti oileli wa kusava ya peke o kikeleli ele mfaila na e tu le ele umina eta oto na to tu eluma fam sinong eluma no fosin sino kebis ai oti wa fatu tu matalia kebis te to tu la ile resurrection le na fo no perfect o nei eta pena ilo woti o nei eta pena ilo mau lo to tu o nei eta pena ilo mau tino le ola fa o mau sino malos mana yelo lo talia le kevisole through Jesus' death and resurrection, all those who died
in Jesus Christ will be resurrected. Ayan man na yetelea na oti yakeviso eto yakevis. Ari tau la to last asleep winga la oti ya ole ato tu ai man na yetelele le afo ile fam talanga le apostolo sei fam nino tangata Thessalonia ascends to heaven and meet with Jesus there. With the dead in Christ will ascend first, and those who still alive in Jesus Christ will ascend after. Manino yole tana na apostolo langa ole sa tau nefu I tangata Thessalonia. Ole me se ori se seia e ona ola ai ele si ia me Paulo le ai e si ai mo mua la ona toi tu la to noti fato a avena ele la to ola a wa ila le manino le ya feo ye o le fiaf taro fai ai la to voti ele tino nei sa la to le talia ina sa la to le te ina sa la to te ina sa la to le fatu tu le ke risole na maliu tanu mia mo to tu taro fai longa fisili la le to tu wa leo wa nga I mai Yesu pokalam e to si tia lana kalisia na fatu tu le oti le li wa ai te wa ni no wa numi le titilo ma fofa po le ale winga monio ne mea o le fai longa mal fai lo mai le au soi ma le fatu tu wai ta pena mo le oti au yai asina o volum sina o malos a fena ta pena oi mo le oti lo loto te tala lo loto e tu sa lava pete to anga le loto tu sa lava pe tele lo sao I me fai le loto ai a fai ta to tele fa ta tala ina le loto e fa tu ia moni le kalia o ke visu na a langa le me ia e oti oi le li ai le va pe ia e oti sa I lo le li o e ua fa au fale ke visu na to o fe au le na resurrection e toi tu I la tau ma naia ai o le upulo na lua na e ta ua le apostolo ina fe sulima masuon o le mela na ta le rapture resurrection rapture o le si tia caught up le la fa mai le apostolo according to the Lord's own word we tell you that we who are still alive who are left the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. Wa tau manino mai lali fa mangi ngonga le apostolo Paulo. Oe ua fa pena ona hoti ya keriso ma ola fo ima fa tua ya keriso. Ma le fa ipsurono. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Wa aila man ia le manino fa lo to fa manatu pen feantu wa mala malama tato ai sili ai ona tato fa lo pem fa manatu fi ma ke riso to tu e noti sa fa tu tua wo si tia rapture caught up ona fato a vatu lo le tato o e ola ya ke riso wa o to mo mele la folie divine plan le Yesu sa visu fatali ma yao ili putu e noti ya ke riso sa fa ola ina fa na fo wina le olanga ola ona si tia leo I la to yao ona fato si tia to ile mai ola fe lo I fatasi ma ke riso ile vani monim ma fai ai isi fa manuanga sa ke riso ava ese umane kalisia ai el periota lena umadona va ese le kalisia sa madolo no to sa de la lolang mo le fitu ta sang le la tala no ai le tusio falinga ile tele o me le atu tupu le temile o po nga fitu ta sang po tu place le a ya le to sa po fitu o failonga fa ma failonga fitu ya
ma meo wa foi fitu e tolu va engoli to sa ole asa sa di taimi lela ele taimi ua ava esele kalesia la na ya na ino fe ya tuta pena mo le alu le lang ina ia mauti noa ona i maua tātou popo ngale fitu tau sanga pa mai tala tu spai o le tolu ma le afa tau sanga tau mamala tau feololo a leisi tolu ma le afa tau sanga periota lea o tripulation a mai e matua ma mafa tu e leisi se mfaina tu ma te e fiwa sola e oti i le to sama mafa tu le ala le nasa mo wae e hono pea le upulea le tua i tanto wo le resurrection i tanto wo le rapture e se a plena le tua ele fa pe fa au Yesu e ave isi a tu isi o ai tangata sau ke visi o tangata sa salamo maustai ma fa tua ia te ia fa imadi ma fa ona i lona o langa a ola a otila ona tulia ona si dia le resurrect ia ma caught up pe alu lo puna le rep ia ma fe lo ma ke viso ai uma lona va essere calcia ona sa ma lo to sa fitu mala fitu tau sa mo ele tu no pele mala fa tu ina ia tato manino a divine plan la ngai mai le tua e no ve atu ua e fa funso ia ai man ia la valo si le fia ola male mauti noa po fea ya nga ia lo va fea nga ia lo sa ia mauti noa ia tuta lo sa ele manuia pe ona fa lo mai ne na events will happen on earth when Jesus Christ comes for rapture. Sau Yesu te mina si tianga te fe sili te fi alu si tianga yoi ele ya se ta to le fi alu le anga a fai te fia nofo ono lo le staime lo le falong sa uni te ui to tonu popo nga fitu tau sanga o le ata pena ina Jesus Christ will come and meet with us the church saints in clouds in heaven. Not only that, with a loud command, with the voice of archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Ia, o si tama i whamatalanga lena na tusi mai e Paulo. Se i toi whamana malama i te Salonia lewa wa numi le ripinge. O ai e o, a ai e le o, ai ua mana ia le tusi whamana malama te Salonia. Le ho whamana malama i mata tonu ese. Ta pena mo leoti, ta pena mo lauto e tu. Ta pena mo lo walu si tianga. Ea, se ame taun tatou word si tianga. E te taun tatou tu taun tatou word si tianga. Ese le anga e ole to sama mafatu ole tua. Le anga i mai. Le afa fongai, le afa tu wai. Le a oi lau filinga. E le au ia matapia manaya. Upua lai tunu ai na ona tata longo per fe awol tana lei manua maua lo soifua manua e fa longo le upua le tua le anga ele me faina tatu to fa longo i fe awlia mai le tunga mau pe mai se odi ela ne te tauna tatu loa a oti man mauti noa te toi tu ai ma ti no foi ai tu e ma ti no e si ti o le te mi si ti anga ma le melon tolu le fia lenta o la apostolo fa uma ta fa sol ni va fiaf e seulement ne ole manino le a foi el fata o tonga le apostolo le cale sia le te saloni ole upo ta le reunite o toi fantasia le tangata na oti a ke riso man tangata na ola o ya ke riso ma ke riso na fai al fantang pe a o atu ina tupu me ia le siti yang to tu sitia to no for fantasy reunite or reunion wa fai un to fantasia ale fe mele tal apostol after that
we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. To meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Reunion. Mai ona si tia tu tātou o e na oti o e na ola. Tātou whātasi ma ke riso le wani manimu. E whaamavau reunion. Waila tātou le e le mānia o le isi wa enga lea o le whamtalanga le apostolo Paul. Ua whamanino ai le tā ua tele o le tātou whamoi moe mautino ai le ola e whawawau. Wow, si tia tātou mai ona tātou ma futa lea ma ke riso e whawawau. O le whesiri, o ai le ke riso. O ai tātou. O tātou reunitai. O tātou ma futa fantasei mai. Le ke riso lea o le tua na whaia i tātou. Le tua lea na alu sa tātou. Ela il persona le alu. Le alu manava le lele to i tu ma to se fua man malo. Le persona lava lea o le alu le tua. O le a fio mai naso lea. Ma tātou fei loa i ma ia i le vani manimo e whawawau. O tau maua mai la le tā ua o lou to i tu o lo si tio oi. Ina ia lua no nofo whaatasi ma ke riso i le ola e whawawau mana ia. Therefore, encourage each other with these words. Lasi upu ana la apostolo nta upu leo. Mai ke salo nia leo whatua tua nu ese matatou ia outou fe wha ma whana i nei upu. O ani upu ia nta ue i la apostolo tau tatu fe wha ma upu ia tonu. O le resurrection, o le rapture, ma le reunion. Tatu fe wha ma whana i lala whana o lo tau mwhai e whai loa atu. Wha ma whana i lo loto. Ile manuia ma le ola e whawawau. Ko le ala tele o mea lalangi nei whamawhana, e le mawhana i statu whamoe moe ola. Pe kele o kupe, pe kele o kawale, pe tele lo to mawa inga. E le mawhai e mea na ona mawhana i lo loto. Ile manuia e whawawau, leanga a saule oti. E tati tia uma tatu to mawa inga. Le aime se mea tati o mau taua. Je lo tangata i sili ni manuia. Tangata te pena whane nganga le ola. O le tangata na ola whane nganga. Helai ni sala mono na tangata, tau tino anang sala, te tana no na loto, tali tonu mataria ke riso e whai mani ima whaola. Ioi le anga e se ale i longa ke riso. E ese le talia ke riso. O li tau wha maala malama ina lea, ma tātou wola ina leo langa wha ke riso. Nā leo langa. Ola whapa ia ina. Tia i leo langa tuai, o mea tuai o leo langa. Tātou wola i leo langa fau. Awa ese le ofu tuai, wha ofu tātou le ofu fau. Awa o le o ia ke riso, o le tangata fau ia. Lea le na, e tātou na tātou tā pena, wha pena whane ngang. Awa e le mawhai, o na tātou atu manu tātou tū le tino. Tātou te fia mafuta ma ke riso i lona i tū whale ngang. O Yesu o le tū o le nganga la vaia. E le mawhaina tātou atu manu tātou nā tūla le tino. Ai tātou te fia mafuta e le ai. Le ala le nai te tauna transform lo tātou tangata. Tauna sui lo tātou tangata le tino. Ina ia tātou wola whale ngang. A ola na oti. Ona toi tutu leo tātou masitia. Ona tātou whailoa e leo ma ke riso. E le vani monimo a salmanino. O le whamala manga le apostolo Paulo le kale siko nito. A misele u whatu tua. O atu e awa onga se. Le ala wa mata na numi le di pinga ngai kangakangi. E wa mata fo ina tau whawai vai mato i fo i tu. Toi titi ale se senga male kale sia matangata e Peru. Tu se Peru. Ina u fase se ina fo i la tau ono sa wang. Na mata fo i tau whawai vai mau esi. Mati ia ili Yesu le.
I whape nā fo I le ata le ta oto I nei kalisi po fou le kalisi. Ai o se whamanatu vole mo tātou Samoa. Ioi, o le whamanatu ina ia e mauti noa. Ia e oti ia ke visa leanga o paua leo le tangata lai ave e whamu ia la pastol. Amu ia e oti o I leli. E fwoi mai ia le angelu mo tupata mo Ioane tusi lanu me. Amu ia e oti o I leli. Ao. Manuia, mun muli mai ia la tō ngā luenga ia ti. Ia ave e wha amu ia. Lea le na e fo no pen fe aulea o manuia o ta pena ele tua mo e o fa tua ma ta lia ke riso fai mani ma fa ola le ai ngai le tua o le tape nangai te tauna a mata I lalo nei te le o istanga ta fisili e tu mai o le mena o te le lo po te alu le langi po te alu fia na o le tua na te sile fia pea o woti me ave ia ele o le nare po kalami manino ia o le fata otto te ilo e lalo nei lo tau nuunga te ilo e lalo nei pe te toi tu pe si dia oi pe te lua fatasi ma ke risi e fa vaele le lo iai manuia ia hele lo salmo mata dia ke risi lo fai mani I ma faolo ia ma fa ma ngalo a wang sanga ia ina ia veta tau matangata fau ia ona tato watu lea tato you reunite for the reunion for the unite with Christ in heaven ia ona fai ia si vai ngot plena le tua o lunga ina fai ia fa masinonga o le au fa tua I luma no fo fa masino ke riso ia o ina tu fai tato pale la o nanga pale la tufa ona o lau service ele toi famasino tatou ia ke riso mal fautang to famasino tatou le tatou good works ke siano te milei fale lei mo talia mo ke riso ona se vai le ia maua so pale lau tau tu malau maunga te le o tangata o lo le service o telele o man nei e tau tu man nei le unang apita e ele me ta sina mis e ele me na tau fa mo ta tau talia mo ke riso o apole alma nei o tatu ngalwen a mai e mu tatu ngalwen pe a fai e le mo wa se vi ngore tua esele ya o ta sina vaenga e dan fa e mot fa pena o si man wi nai tu an tu pe e tu le tu pe a si tia o le si tianga pe a dua fatasi ma ke riso e le langi ona fai leo tu fanga pale fai ia fa masinonga o au nga nuenga sa fa ia ma le tau sa maanga ale te mai ma moi ali tavi umalena oi lai wa oi le lalo langi lalo nei ia ele me ta o pua nga tribulation mo le fitu tau sang na na fai loa fa pena o divine plan o tatou tua o lo tatou wanga ia tu ia e le to umi tatou waso le langa nei wa ai o ne I tele lo ta pena I meo le chino manisi me mau ai se so vi inga mani tatou ta mau ai ai misi le mea atoa misi ai ke riso le na maliuta no mia ma to se fua o le na sa mo ai la tu no pele le au fatu tu wai tatou famalolosi our ultimate victory is in Jesus le na resurrection, rapture, and reunion will be based on repentance from our sinful lives. Faith and trust in Jesus' death, burial, and resurrection. Tele maua le mena I le lotu, tele maua se sia mea, te maua le salmo le loto. Te tonu le loto tau tino le ngutu. Oh my me tonu so challenge be prepared for his coming sa oni wa tele lope sa na nei pe sa daya pe sa wa fair but be prepared because the return of Jesus Christ is very sure and certain
but the time is not certain and unsure. Hey, wa sure sau ke riso, sau Yesu te mo si jang. Tele na mau na fiong ai pau wan me o te an certain ele lo. Le mai le fiong le tu e tato matala mtapen penam sanun. O le tu waso ta tele matala male manga fanga. O le tu waso na sa wai le te ri o tanga. Mai tala tus wa sa so le li pelung saun ngoi po. Ai o te o sauna nei ke riso. Ai o ti sau ta ya, ai o va vena fio mai ke riso. E fatino le fa mo le si tianga. Ai ta te le ta pena a leo le na fo. Ke wa va vena e o ti te le ta pena lava falenga. Repent now, prepare now while you have time. Living a sacrifice life is God's will for every believer. Tato wola so langa sacrifice. Ofo atu lo wola ina ia maua ke riso. Memon muli, you need to encourage each other. And with a man of CDC give shan with these words, resurrection, rapture, and reunion. Ya, al fasona nefia upu na tolu. Adu ma upu na tolu ita usis. Pen fai loe paulo le kali siti salonia. O manuia te tele ia leta oto ina. O le toi tu, o le sitia, ma le mafuta fatasi ma kerisi. Upu ia fa meile apostolo fa iunga lava. Le fatu tu wai te salonia manu esel nei. Ia outou fe fa ma fana i nei upu. O au, resurrection, rapture, and reunion. Tau ses ina ia mauti noa. O manuia ia na te maua ai te a whai e Salamone. Na o iai le manawa leola ia manuia tatu atunu pele o whiau lea. A matai fore nei wa yaso, alu ma ta pena pena. Nei e ta pena i meo tino. A te wa e oti whafu sei, te usau whafu sei, keris. E misi uma todu de. Ma nei al tangata i whalongo mausi tai. E inu fo i manuia ia. Ia pe a o ele unga tau tele ola pernela lang. Ele taimi o le ata tu ua e ta tole la lang. Ai sen mana ia ta tu watu. Uta pena manuia mo ta tau manuia tele le fa fonga. Ya sia fo fiau. Se sia wo ele i mo wala val fa tang. Ya ina ia manuia se nganga fa tai fa fonga mai. Fa tai le mafuta mai vi ia le tua i fam yanga ia aua te melea manuia ia ya nei misita tol manuia maleola fa vau na isu fa tai su lo upu masani no mato falongo masani no mato fa soa ai le umala valo lo fa te tu mo musu mai pe afionga la fio afta ile wa e fa soa ne fiafi le tua o fe awa le taulanga wa ngai meleoti wa le tu vale sa le oti ya inisi wa oti la vale ta pena ina falenganga ave ya la upu le tua e longa pu ya li ya lo filangalo le anga la fa tali manuia o lo fa tali mai foi popo nga male to sama mafatu la ufio lo filangalo la vai sia nganga nei le lo ina nei fano e fa va fa tai o fion ya fa manuia le mato fa longo le mato fa fongo foi le mato tunu ya manuia tele ne fiafi fa tai fa nga ina mato mo au fion tu malo vinga tu mato fa te va ono Yesu mene ya so fu manuia le ai ngale tua